Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil liqa. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya usan na kanaging uta tutul o isa ko mga sheikh, si Sheikh Abdurrahman Al-Bahili. Adeng ko na sa katawa mama. Agyan kaya sa katawa mama na aya sabab ay ni pakasurga iyan. Nagyang ko tuwa kaya sa panginian o paawing ang kutua mitatapi iyan. Pagkaanta nagyang kutua ada membuat sa katawa mama pitutagin piyan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ina ko tutagin piyan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magyang kaya sa katawa mama na pipenu niya nun udi na ini sugu iyan nun hay fulan na mbebanuga nga si fulan. Pamangiluba ang si fulan awata fulan na teruang kaun sampai na kaun agyang kai alalaga kan. Giyong ko to mama apititagin piyan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na ina kumakanaw na pinggaganan yan ang kutwa sugu anon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Away. Oriyan yan na pimbabanugyan na giyong kutwa mama apagi pimbabanugun o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pimbabanugyan kung mga ingad, pimbabanugyan kung mga darpa. Kagi di niya kilala ang utama mah. Ayaw buka katawan niya na pitaro no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nag-YouTube ang aran niyan. Ina kumakaw masangkot wa darpa ingad. Kilalaw na gyang kutwa mama na pingguna na oiranon o ando matatago agyang kutwa mama. Na siyong wan agyang kutwa mitataginap ko Rasulullah. Kaisampay niya nun agyang kutwa lalag o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ina kumakaw maon agyang kutua mama na papagisaan niya siya kiutos katigyan si fulan awat fulan agyang kutua mga Arab na aya kalalaya mangkiran na aya kakilala ang kakutaw na sungaran niya nagusungaran niya maiyan tigin na oya tigin sakan si fulan awat fulan na tigin na anto na isikretong kaagalabaka away sigudan niya no ban kaysa ina ini kamom sa agyang utama makagiumaylay niyan ang kutua sa katawa mama asusugun no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aptero niya no nagyung utaptero niyan ini kamamsan niya nagyung utamyelin niyan na mama kagis kanya na kanaba alim kanaba malaita mo kanaba adna kadatu iyan kanaba upaman na normal lataw oy kanaba adna malaswa iyan normal lataw ini kamamsaw to agyung utama mama na ini isa iyan no wanto na isikreto agalabakyan tigin na dead na katawa na sikreto agalabakakan tigin na tero ang karakan wanto na imiyang galabak ka para ko Allah subhanahu wa ta'ala. Oriyan niya na pitero na giyang kutuwa sa katawa mama. At tigin na ayat tigin na miyang galabak kan para ko Allah. Nasa ka na tigin na miyang arumako sa tengeda ka na tigin. Oriyan niya na ina kung makatapi kami agugiyong kutuwa babay. So kaya kawing kami nakiaptan niya na limakan na mipanunrakan nago miprang kurakan na aya piterurakan nagyang utwa karoma ko na tigin na kapedi-pedi kabuat tigin na adnap tero na kan rekan na ubang katetaroah kaser ka tigin na share ka tigin miate mo optetaroon ka agusudi saka na tigin na maugat ako na kanabas atigin niya maiyan. Subhanallah. Na upama atigin ka sa pangan nakaapaawi nga kanay atigin na balasang kaun wallah. Na upama pamang kading ka sa pangan kateroon ka kung mga loksakan na mbuno na ko mga loksakan. Taro sa atigin na sakan amama na ayam niya pikirakan na mawa kami sang kutwa ingadami. Agya para upama kasapangan agyong kuta paawing o karumako. Miyawa siran sang kutwa ingadiran na miyaling siran sa salakaw a ingad. Na ayat tigin na pinggulaw lako na diya kan din pakaliyon sa walay si karumako na diya kan pakipamisitaan sa tao sa agyong kutwa kaya tugalin na miya ingad, kaya transpera na miya ingad. Ina ko mau masugaw iya kapambawata iya na mimbawata agyong kutwa babay na ina ko subu at tigin ina ko subu na kinwa ka natigin suwata na inawidan na kan sa masjid
Ina ko pamumula na dira ni kasembayang na inibtedakan suwata aro sa kilid apay taw amas gita. Away, aro sa kilid apay taw amas gita. Orian yan na misembayang ako na gumiura og suwata. Kaya kung makagura og suwata, ang makasalam siran na magaan na kaya palalaguyon o mga tao ka inilera nagyang kaayawata apong gura o kay kaririga. Away, kaya siran na anta ini kiwata, ino sa inimbagakan. Na oman isa na diran ipamagisayo anta to kiwata na da matauron anta kiwata. Naguminira wag yung kuto mama ama awid sang kuto wata auba atigyan da kiwata on rakano naguda kilala ron rakano da matauron rakano na sakna tigin ipretan sang kanan awata na kinuan yang paman agyong kuto wata na inibaling yang paman sang kuto walay niyan. Na misaba pro na kaya sa pangansa tarotop agyong kuta paawing ubai na inibigay niyang ko inaiyan ang kutawata at ginarita ng kasiwata ka kaiman to na miya legal upama na kaya sa pangan agyong kuta paawing ka kumadagalaw. Subhanallah. Gina natigin nimiyang galabakakan akatawan akan agalabak. Inong katigin pagisaan inong karakan tatagalan ang kananagalabak. Inong kapagisaan tigin na miya tatagin para na tigin sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siubu ako niyan. Pagi pembebanog kaniyan rakan. Naguisampayakan raka mataan aska na tao ka ko surga wallah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sabab sagyang kanan galabak aping galabak yan. Asya panganyan sumpawing ang kuto abai. Amya pangaruman yan. Andaman na yan ikiasabaran yanon dan yan awa agyong kuto abai kamas miya tumuyan na kaya sa panginyanon naguinugupan yan agyong kuto abai na ayamang buhay ni balasun Allah subhanahu wa ta'ala na dapan mawafat na piyaki sampay ron Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang matanas kanyan na tao sa agyong kuto as surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.